الشيطان الرجيم أيه واتبعوا جتون ديما جري يهودا واتبعوا جتون هردفا ما تتلو الشياطين جتون وان جنين قراتو سجل ديما جتودا على ملك سليمان في عهد سليمان جتودا غافا زمن موتما نبي الله سليمان سن كيس وان جنين قراتو سجل ديما وان سين غافا سنبريسته نبي الله سليمان الراولي قبي سيرسا جلتي أولي جرى جيشودا إذن إيغانا باساني بكا جريش شيطاني تكتيجي باساني بكا فوداني خانا خونو نبي الله سليمان دران فلسانيني سيرسا ناني كان نمف جل أوفاتو رجاني بي خيطة فجأسيا سنفو إسان سنجل ديماني وما كفر سليمانو نبي الله سليمان وافلنغوني وما كفر جيشون أي ما سهر جيشودا وافلنغوني ولكن الشياطين كفروا جرى شياطين يخي جرى جاني داتيتو فلغود مليا أكمت ميجنا يعلمون الناس السحر جي فلن مبرسيس نسان سن فلو مبرسيسو خنا فلغودو دت فرات جيشورا جيشو مماسيس وان فلا جاموسان كفري دام مغات ماسيسيا يعلمون الناس نمبرسيس نسان السحر فلنا مبرسيسا جرى شياطين سن وما أنزل جيشو وانبو فمنجي أما إسرت يتفودمنا وما كفر سليمان ما كفر ما نافي هذا جيشو دا سليمان فلنغونه أكتم ماتي وما أنزل وانبو فمني على الملكين ملائكة لمان رتنبو فمني جبريل في ميكائيل تيتو فلقنا في ديجا جيشو مجرقا سوباسا نتربين نبي الله سليمان فلنغونه أكتم ماسيس ملائكة لمان الرتيس فلوان بوفمنه ببابل جيشون بابلوني إراك سنتي فلنا مبرسيسا إنيو في إنيو آروتا وماروتا آروتي في ماروتي فلنا مبرسيسا جيشورا ولكن الشياطين كفروا سنرى بدل جيشون مغا دو بري سنرى بدل بكبوايو تاي بكجرى سنبوسو دندينيا آروتي في ماروتي نملما نمني لما كم اتبقى نما يدوب اوتا دوبا ما فوق الوايد جمعون جان اكاتا سيرلو غافان رباتي تكا اولين لما تانا سجتانا ولي جمعي جامتي يجورا كينتي ودون تاين دنو جامتي مغافم تسنجل ديمنيتي يجورا يوخي او هاروتيس غري قبا ماروتيس اكس موردوفتوتا قبا يجورا كنيرا دابتيتي نموتا يدور رافدي بدلا قد ايه جيشون مغا هاروتا وماروتان مال تودي من مقنا الرتيكا غنا الرتي شياطين تودي من جيشو ميسايا سنيفو تفسير قناتيتو الرقاري قنا الرقل كله آجي ابن كثير مي أسقر قال ماسيس وما أنزل وانبوفا من ما نافي مقولي على الملكين كراتيتو جرا جماس على الملكين يجو موتو تلماني الرتي يجورا موتوني لماني اينيو في اينيو داودي في نبي الله سليمان جيشورا وما أنزل بوفمنه على الملكين يجو موتو تلمان داودي في نبي الله سليمان رتيتم بوفمنه فاللي جرسان رتيم بوفمنه مكاسانين تريسنا جيشورا أما تنيفو هاروتي في ماروتي تو بابلوني إراكسان اتفالنا وبرسيسي مالي ملايكونيني سي فلان كدو فنجيرو جيشورا جبريل في ميكائيل رتي فاللي بوفمي ورجتان داب أجيما أي وما يعلماني جري كلمان إسان كلمان برسيسا هاروتي في ماروت ما سنو من هذه النم تكلم برسيسا حتى يقول أنك جانتي إنما نحن فتنة نتي مقرة وندفنف قرتي مقرو دافي نتي نماو صوبا جلنا خيساني تو دافي فلا تكفر جتون فلن قدنا كنا جبته أنك جانو نمن برسيسا فلما غناو نمك عليسانيتي أكن أمني إسقنا فوّي براتو قد أنجتم ميسان وفي قول جت جري خيستي وما أنزل على الملكين ما تنافيا قدودون تين ما اسم موصولي قد أنجتشودا واتبعوني ديما ما تتلو الشياطين واني جنين كراتو جل ديما وما أنزل جتشو وانبو فمسان جل ديما أما سير جتشودا والذي أنزل أي ما وانتبو فمسان جل ديما يجتشو ديمنا على الملكين ملائكة لمان الرتوان بوفا مجلا
ببابل يجون بابلوني إراقيت جيتشودا هاروت وماروتا هاروتي في ماروتي رتوان بوفمه ملايكا لما هاروتي في ماروتي جيتشودا أتي قدتي مال جاني مال جيد دبر سمي دران إيج ملايكا بكا إلمان آدم ربين جركنا تكون أمو ديما جنان أتجعل فيها من يفسد فيها جان دجي تنخيت نما بدي وجتو غوتا ساتي جان سببا سنتي barisan sawaid dudani mokore jira fedi lubudatis keisan kae akasuma wajji fatana dila da sayyo dabran akasi quality yo khiris qulqulana bila tirkatani barisan sun nutifasilataati wa takaganuti dachi khaizati badino jannu wana nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka janjichuda sanifu isin keisa menam lama busu je rabbin janamma jechuda e busi هاي جي كسيت ربي كأبو سدتشي خيست جري لما نقابو فدير المان نماتو نتيا كيسان يتجودا هنكرمتي انتلتي تكزارا تجامتو إسام بيرا دفتي جان إسام بيرا دفتي إسي تنا أركم أركني رتي مدرول فدي ثاني أركفتي إسيلتوني غافتن سنيفو واي فكري دا غافتني جلادي الدميسين انتا وجدتني hanka jecha shirkiitti nama geessuuti jettanuu jettee jecha shirkiidhaa tokko jetteeni sinuti waan rabbitti waa takkalleen qindeessinu wooma fedheettaa malee jaanii didan akkasi erga kana diddan amma kaatee guyyaa amma deemtee ilmoo fudhattee itti dhufte maatiisi hayyooni ni gaafatan akkuma dhiyoo sanitti maatiisi lakki isin jalaa hin jiru yooniisi mucaa kana jeeftan malee jetteeni lakki nuti lubbuu namaan ajjeefnuu jaanii didan ammaas ni deemte har'aan tanaasi haatee geeba farshoodhaa yookiinis qaruuraa farshoo fuutee dhufte guyyaa kaan eegni gaafatanarraasi lakkii jetteen hanqa farsoo tana dhuydanitti haaya jaanii kaanii dhugan jechuudha sakraannaan isiidhattis idaamanii akkasuma maasii isi mucaa duraan ajjeesuu didansaniis ajjeesanii farsoon wantoota silaa fokkattuu namni hojjetu keessaa haadha jaamti jechuudha harmeesiidhaati yoo isii takka dhuyde taana waa hundaa uttuma seenta jechuu wanni ati irraa dhaabbattu hin jirtu gariin akkana jeetana dhiisi fassaariin ta jalqabaa saniitii surra bareedduudha je'e ibnu kasiir san caalchise jechuudha ayyee homaa yu'allimaan hin barsiisan jarri malaayikotaa sun min ahadin nam tokkollee hattaa yaquulaa hanka jaanitti innamaa naanu fitnatun nuti wanni dhufneef isinii dubbii dabaasuudhaafi ambiyummaadhaafi nabiyyummaadhaafi falaatiitu ummatarra wal fakkaate jechuudha kun amma ergummaa himata warrummaan silaa taa'ee fala godhu kun annabiyyiidha jechuu himannaan gabbu'aati beena ummata dabaasaa ja'ameeni jechuudha falaa takfuur falan godhin fayyataallamuuna ni baratan minumaa isaan lamaan irraa maa yufarriquuna bihi waan isaan addaan baasan baratayya beynal mar'i jidduu gurbaatii fi wazawjii jechuun haadha manasaa jechumma waan jaarsaa fi jaartiidhaan abbaa manaatii fi haadha manaatii waan adda baasan baratan falaqa isaa kana isaanirraa baratanii jechuudha saniifuu edaa nama lama ka wajji jiru adda baasuun nama lama ka duraan wal jaalatu adda baasuunis falarraa takka jechuudha nama walit diruu nama fakkeenyaa fuutee haasawa nama walit garagalchuuf fuutee ummata jidduu darbitee ummata walit garagalchuun gosa falaarraa takka jechuudha ka jalqaba dhufee addunyaa irratti namni barate sani jechuun maga wamaa'uun amma asirratti wani nuyi aanni kun walumaa galattuu siiriin wauma jiraati jechuun abaduu immoo siiriin mataa siitiin umaa naman gootu hayyama rabbiitiin malee jechuudha wamaa'uun bidaarrii nabi falaqanaan umaa godhuun dandayan min ahadin nam tokkollee umaa godhuun dandayan illaa biizinillaahiin hayyama rabbiitiin malee dandeeytuma rabbiitiin yoo rabbiin si fedheetuma akkasitti waasi goote malee jechuudha akkuma ija namaati ijjinis wauma jiraata namni tokko ijaan nama laalee nama tokko ramiidhaan ga'uu wauma jiraati sunis biizinillaahi fedhii rabbiitiin jechuudha aynunnaati ashaddu min arrasaasi jan ijji namaa inumaa rasaasa raamtuudha jechuu loo kaana shay'un sabaqal qadara la sabaqatul aynu kuma jaamusan odoo wani takkallee ta qadara rabbii dura dabartu jiraatte ijaatiitu dura dabraa jechuudha saniifuu innal ayna jechuun ijji namaa jechuu tudkhilul jamalal qidra wa tudkhilur rajulal qabra jechuudha gaala okoteen ayxeeti akkasuma maati gurbaa qabriin ayxi jechuudha yoonii fi hayyamni rabbii bira jiraate fallinis akkasuma maatiisi
ergama rabbiitu godhamee ture jechuudha. Ergama rabbiitti godhamee gurbaan Labiid ibnul Aasam jedhamu tokko ka'ee falatti godhe jechuun ergamaadhaatti. Yahudaadha inni fallitti godhamnaan ergamaan afanfaa jee waan godhu wallaale jechuudha. Woomati laa hojjete faa hin hojjannetti fakkaata. Salaatuma salaatee fixatee dhufe faa akkuma waan hin salaatiniitti fakkaata jechuudha. Bootaan jiru tunfaan itti garagalti akkanatti wanni tun itti turte. Tawbaa kanatti isaa ciisu Jibriilii fi Meekaa'il dhufanii tokko mataa gararraa taa'ee tokko miila jala taa'ee gurbaan kun maal ta'e jedhanii wal gaafatan. Innahu maxbuubun jechuun falaa itti godhame waman xabba'u eenyu katti godhe Labiid ibnul Aasam jeeni. Namticha santu itti godhe eeysatti fiimichi wamishaaxatin janga wanni keeysatti itti godhan wajaffi xalaatin waan akkanaa rifeensa citaa gartee mataa rifeensa kaa dubartootaa qaccitee fi akkasuma maasis qolola adda addaatti itti godhanii bakka meeqa hidhan bakka 11 jechuudha. Haada sanis ta'ee rifeensaas bakka 11 hidheen namtichi eela yookiinis bi'irii keeysa geeyse awwaale jechuudha. Amma sanitti ergamaan dhagaye maal wamaa dawaa maali duuba dawaan isa kanaa qorichisaa jennaan qul a'uuzu birabbin naasi fi qul a'uuzu birabbil falaq fi qara'u jan. Ergamaan akkasitti qul a'uuzu birabbin naasi qara'ee qul a'uuzu birabbil falaq hoggaa qara'ee fitu ayata 11 isiitu walumattu. Gari lamaan hoggaa walitti deebifne saniifuu falli isatti hidhame suni 11 akkasitti irraa hiikkatee dhume fakkaana kaannamaa nashita min iqaaliin akkuma gaala sakaalli keeysaa bahee ta'e jechuun magaa ergamaan. Falli kun waan akkana dhiibbaa akkanaa tana tarabbii keessa kaayesan qabaa yommuu rabbiin umaatiin gootu jee waa takkallee sin gootu hin sodaatinii. Namni kanatti wal miidhuunis ni jirti jechuuf deema jechuudha. Amma duubaree jarri Yahudotaatis jarri gartee kaafirtootaa warri dursun wanni isaan ummataan gadi qaban jechuudha. Karaan badaan isaan deeman karaan fokkataan karaa baay'ee jira. Kan isaan ummataan afanfaa jeessan karaa kanaa kana fa'aa jira jechuudha. Kana jala deeman kitaaba dhugaa san dhiisanii jechuun magaa. Odoo beekumsa qabanuutu beekumsa san falli kun haraan jechuu odoo beekanuu kana hojjetanii jeen magaa rabbiin. Maal jee garagalee wayata'allamuuna jechuun ni baratan mayadurruum jechuun wauma isaan rakkisu baratan jechuudha. Isummaan tunuu fala barachuun dararaa yookiinis rakkina imaana keetirra fiddi jechuudha. Walaa yanfa'um waan isaanii bu'aan qabne baratan. Walaqad alimuu dhuguma saniin beekanii jiran isaan laman ishtaraa'uun nama fala kana hojjete laman ishtaraa'uun nama siirii godhe maalahu isaaf hin taane fil aakhirati jechuun aakhiraa keessatti min khalaaq jechuuni carraan bareedaan isaaf hin taane ni beekan. Min khalaaq jechuun min nasiibin qoonni gaariin isaaf hin taane ni beekan. Saniifuu warri fala godhu kun odootuma falli kun waan namiidhu jechuu beeku akhiraasaa san jibbeetuma addunyaa filatee godhaa namni fala godhu jechuudha. Fala yoo barannu duuba fala barachuun akkuma godhuun haraamii sanitti ma barachuunis dhiibbaa biraa qabdi jechuudha. Namtichi fala barate wooma biraati kufruma seenaa jira jechuudha. Irraa deebuu qaba jechuun magaa. Asirratti immoo namoonni gariin shawwadamanii maal jedhan fallinis barumsarraa tokko wooma taateefuu barachuu. maal je rabbiin hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna je jan kana duba ayata qur'ana fuudhanii tanarratti ragaa godhatan miti kuni barumsa nama miidhusani malee kana ma bu'aa qabu miti jechuudha. Duba fala godhuun haraami dhuga barachuuni haraami jenniga isa godhame san hiikuno kamidiro hiikunu man qabdu bareedduudha. Kuni marakee nama tokkorra dhufe nama tokkorra oofuu jaamtii jechuudha. Akkuma ergamaan qul a'uuzu birabbin naasi fi qul a'uuzu birabbil falaq firraahi khasan akkasuma hiikuun ni jirti jechuudha. Isa sanoo bakka jiru deemanii baasuun okkamidiro baasuun ni jirti moo jirtu jechuurrattis wal dhabaa jira jechuudha. Ergamaan alayhi salatu wassalaam bakka san dhaqee hin baafne eela sayyoqi biirii san laalee bishaan bakka sanii hundi dhiigat deebi'e. Akkasuma maatis timirri naannoo sanitti argamummaatis baalli isaa bakka biraatti wajjin wal dhabe jechuudha. Mataa jawwee fakkaate jambaalummaan isaatu hammeenya yookiinis jabeenya fala isatti godhamee sanirraa jechuudha. Ilmi namaa waan akkanaa hojjechaa ture. Amma inuu odoo deemu maal godhaa dhufe duubare meeshaalee addunyaa tana balleessitu kunoo uummate jechuu ilmi namaa odoo deemu. Dhundhumsadeen wanni isiin hin hojjenne jirtu ilmi namaa addunyaan guutuun sun
dhuunfata isaa jalatti ooltee jirti bi'iznillaahi hayyama rabbiitiin akkana taate abaduu rabbii isaan jalatti oolchisan irraanfataa jira jechuu ilmi namaa. Walaqad alimuu dhugaa beekan laman ishtaraahu jechuun nama fala kana hojjate laman fa'alahu jechuun deema laman ishtaraahu nama fala kana hojjate yookiin barate maala isaaf hin taane fil aakhirati jechuun aakhiraadhatti isaaf hin taane min khalaaq jechuun carraan bareedaan jechuudha. falarraa mee tokkummaatiisi wa inna min albayaani la sihran jeejan ergamaan dubbii addaan namaa baasanii himichuma himtu kana keessatti loojika bareedaa fiduun matummaan isiidhaatu sihiriidha jeejan. jechu kun duuba jecha gaarii moo ergamaan faarsu jira moo arrabsu jira? warri gariin ammoo faarsu jira jan gariin ammoo arrabsu jira jan. arrabsu saniitii turra fakkaataa jeenum nu kasiir maaliif jennaan sihiri hanqa ta'etti jechuun manamtichi kun karaa fokkataa yoo ta'e sana ammoo fakkeessee nama fudhachiisa jechuun dubbuma himu tana keessa mi'eessee sukkaratti godhee soogidda keessa buusee hoggaasitti himee dubbii karaa maleetis sitti fakkeessaa jechuun magaa warri kasii sunis ni jira. saniifuu isiin tun akka gaariitti fassaramuu dandeessi hamtuudhattis fassaramuu danda'a. namni tokko himichuma himu kana bareechee karaa shari'aa yoo namatti hime fasalal khixaabii akkuma nabiyyallaahi daawudiif rabbiin kenne san yoo kasaate bareedaadha. yoommoo karaa jallinaatiin qagoru ta'e meeshaa hamtuu san tahaa jechuma yeroo san. saniifuu tokko qofaan hin fassaruu akka lachuuttu fassaruu dandeenya. walabiisa jechuun waan maate maasharuu biyyaan fusa'um wanni isaan lubbuu isaaniitti wareegan sun jechuudha. maasharuu biyyi wanni itti gurguran biyyi jechuun isatti anfusa'um lubbuu isaanii sanitti gurguran suyya. falli isaan akkasitti irra wareegaman sun waan maate lookaanuu yaalamuuna wayosoo beekanii waa hammaate nin beekne malee dhugaa falli kaamaa ta'e ni beekan. wanni kun beekumsi isaanii sun fagoo miti hanqa akhiraatti ilaaluun danda'an jechuudha. akhiraa bareedduu san dhabuun isaan biratti umaatii miti addunyuma kan qabne sanaatu irra jiraateefi walaw annahum aamanuu ji rabbiin garagalee way osoo amananii jarri kun wattaqoo jechuun odoo rabbi sodaatanii saniifuu namni fala godhu iimaanan qabu jechuu kenneen malalgaa taqwaas hin qabu akkasuma lama suubatun jechuun galata yookiin deebitu rizaaltii min indillaahi rabbi biraa taateetiitu rizaaltii rabbiin iimaanaa fi taqwaa irratti isaanii kennu san tawaaba yookiin galata rabbii waan san irratti isaanii godhu saniitiitu khayrun irra caalaa fi falaa addunyaa keessa godhanii akhiraatti hin dhaban sanirra lookaanuu yaalamuunaan osoo beekanii santurra caalaa fi yaa ayyuhalladiina aamanuu yaa warra tokkichummaa rabbii dhugoomsitan jemmaatiifi laa taquluu hin ji'inaa je raa'inaa jechuun jechuma raa'inaa kanan ji'inaa meentaan inni kuni waan biraa keessa jira jechi isa keessatti hiikaa biraatti hiikamee ummata muslimtoota arrabsuun keessa jiru firraa dhiisaa jechuudha. maal irratti kana jeemme raa'inaa jechi juusilaa hiikaan inni qabu akka afaan arabaatitti yoo fudhanne jechuudha. raa'inaa jechuun nama tokko kasi dura deemu jiru yoo ta'e nu eegi jechuudha. akkasimi yoommoo haasawa nama haasawa jiru yoo taate bakka sanatti meenaa dhaabbadhu baala garaabaa jidduu naa kaayyadhu jechuu taati jechuma dubbii. hay duuba eega tana taate maaliif dhorkamti layyan bi'alsinatihim jara kaafirtootaatiitu jara yahudaatti loqoda fiitichi jallisaniiti jechuudha. maal godhan amma isaan hiikaa biraatiin hiikan afaan isaaniitti raa'inaa jechuun gawwaa nama umaan beeyne nama aqliin qabne jechuudha. namaam tuufi toltuu dabaasuun beeyne jechuun magaa akkuma fakkeenyaaf namtichi odoo quraana qaraa'isu jiru ما صل بني إسرائيل جنان انتلتي هنجو أنت نسيتي ومفيد تعملي صل هنجو ما لي فترة ما يصير أفاني في دي فتيت كمان دي فتيت دي أمو قرآن سنة تنجرو يشوما جريني ذكرتما فدينا في أفاني في كمان أوفتني رأينا جان إرجما ربي أوجار كان مي أوجار كان جنيد أبتا جان تانيفو غرقلاني ولي كفلان جتشوما جا jechi isa keessatti jechi magaa hiikaa afaan biraa keessa qabu kan namni ittiin nama xiqqeessu tokko ja'amuun qabu afaan san jijjiiruu qabnaa jechuudha. waquuluu jaa bakka san unzurnaa jechuun unzurna fayyadamaa bakka raa'inaa tana darbaa kana jeen magaa abaduu hiikaan raa'inaatii fi unzurnaan tokko afaan arabaa keessatti
unzurna jechuun nu eegi jechuudha. Unzurna jechuun bee bakka tana nu dhaabbadhu jechuuta. Wasma'uu jechuun dhagayaa waan nuti isiniin jennu. Walilkaafiriina warra kafreef ammoo taadha azaabun aliim. Qixaanni laalee isaan taadha jecha nuti jennetti warra kafreef jechumma. Waan nuti ji'inaa jenne kana kadeebi'ee je'eef azaabun aliim jechuudha. Rabbiin akeekkachiisa cimaa kenne dhuma ayataa irratti jechuudhamma. maa yawaddu alladhiina kafaru warri kafre kunin jaalatan min alil kitaabi walal mushrikiina ala warra isiniin dura kitaaba kennamerraayis ta'ee walal mushrikiina jechuun mushriktoota ta'ee hin jaalatan jarri kun. maa yawaddu maantu maali naafiyaadha. hin jaalatu alladhiina kafaruu warri kafre sun hin jaalatu yaa miniin ammagaa bayaana alladhiina kanaati. mee jarri sun kafre sun kami min alil kitaabi jechuun warra isiniin dura kitaaba kennamerraa jarri ta'e sunii fi walal mushrikiina mushriktoonni niisin jaalatan ayyunazzal alaykum isin irratti buufamuun jaalatan min khayrin min rabbikum yaa toltuun rabbii keessanirraa isinirra buufamuu hin jaalatan isaayyaa isinii hin quudhan quraanummaan isinirra buufamuu kana min khayrin jechuun wahyiin min rabbikum rabbii keessanirraa isinirra buufamuu hin jaalatan jechuudha. Saniifumma quraanummaa yookiin waayin isinirra bu'uu tana kana jecha isinii ciisa dadhabanii jiran alal kitaabirraayis ta'ee mushriktoota jara akkasii jira jemma gaa rabbiin. Wallaahu yaqtassu tanaa rabbiin kopha baasaa je biraamatii jechuun wahii isaatiin man yashaa'u nama fedhe tafsiirun bilmuraad jedhanii kana gaa wanni irratti kana jemma ergamaan araboota keessaa ta'uun tun jara alal kitaabiifis ta'ee akkasumammaati jara mushriktootaatifis hin taane mushriktoonnummaan arabaatu hin jaalatu cinaan tokko jechuudha. maaliif dhiiroo maaliif gurguddaa keenyan ta'inii mucaa yataamaa kana maataa jechumaa keessa jiramma isaanuma keessaa'u waan biraa jiraa jechuudha. fakkeenyaaf Abuu Jaalis ta'ee Abuu Laabis ta'ee ergamuu Nabi Muhammad kana waayin bu'uu tana hin jaalatanii jechuudha. saniifuu isaan jaalachiisuu hin dandeeysanii. wallaahu yaqtasu tanaa rabbii kophuu baasa biraamati raamata isaatiin man yashaa'u nama fedhe kophuu baasa. qabeenya qabaadhaa odoon ta'in akkasumammaatis namni kun nama jabaadhaa odoo laaluun ta'in rabbiin nama fedhe kophuu baasa jechuudha. namni isaan silaa waayin irra bu'uu fedhan manguddoota isaanii keessaa manguddoota cimaa hoggaa biraa jala deemaa turan san ta'uu barbaadan. nama kanaa kana ta'uun barbaadan jarri sun. wallaahu dhul fadlil aziim rabbiin abbaa tola guddaadhaati. saniifuu tolli rabbii guddaa waan ta'eef ergamaatti godhatee saabota teemmaatti warra si filatee si jala deemu godhe jemma gaa rabbiyya. saniifuu edaanuu jarri kaafirtoota waayummaan buufamuu tanaa'uun fedhan jechumma. odoo nuti maqaa fakkeenyaaf lafaa kaaneetti hojjechuu odoon ta'in quraanummaan samiirraa bu'uun tun isaaniif matacita jechuudha. inumaa'uun fedhan nuti duubachi yaanee isaan jaalachiisu maa barbaanna maaliif isaan kana waan kana fudhachiisu maa barbaadan isaan hin fedhan yeruma hundaa'u jemma rabbiin. ammoo kanuma kanaa nuti isaanitti himne garaa gubuu qabna. qul muutuu bighayzikum jiini je jibbannatee sanii wajjiin dhumaa jechuudha. man kaana yazunnu alla yansurahu Allahu nami rabbiin Nabi Muhammadiif hin tumsu je'ee yaadaa jiru falyamdud bisababin ila samaa'i je haada fuudhee gartee ifii olitti hidhatee eegana haada san lubbuu kaayatee achirraa haa if darbuu jemma. bakka fedhu hudhee haa if ajjeesuu dantaasaati je rabbiin. maali bakka haa du'u jechuuf deema jechuudha. falyanzur duuba halaalu hal yuziibanna jechuun isarraa akka deemsisu keeyduu tooftaan inni baase sun lubbuu ifudhee if ajjeesuun sun maa yaqiid jechuun waan isa aarsisan akka isarraa deemtu mee halaalu je fedhu haa du'ee if ajjeesee haa if laalu jibbanni sun irraa deemtu hin deemtu. saniifuu kaafirtoonni akka fedhe haa ta'u isaan odootuma jibbanuutu isin himuu qabdan kitaaba kana itti hojjechuu qabdanii jemma rabbiin. waan biraa eegaluu deeman maatis maanansakh jechuun waan shaarru maa jechuun waani jechuun magaa nansakh jechuun shaarru min ayatin jechuun ayata quraanaarraa kani jijjiirru jechuudha. maa nansakh jechuun maa nubaddil waani jijjiirru tani bakka buufnu
min ayatin jechuun ayata qur'aanaa irraa tani shaarru nunsiyaa jechuun takkaa tani dhiifnu jechuudha. Nunsiyaa jechuun natrukaa tani dhiifnu kan hin shaarre tani dhiifnu naati bikhayrin minhaa jechuudha. Taysiirra caaltuuni dhufnaa jemma garabbiin. Saniifuu bakka tanatti naskhiin shari'aa teenya keessanii jirtii jechuudha. Naskhiin wauma fudhatama qabaata akka jechumma. Naskhii jechuun hukumii duraan kennamtee ka ummata irratti jabaattee rabbiin rahmata isaatiif jecha isiisan ummata irraa fuudhee hukumii biraa fidee bakka san buusuu jechumma. Maanansakh jechuun waan shaarru min ayatin ayata quraanaa irraa tani shaarru nunsiyaa takkaa tan isiisi irraanfachiifnu jetta yoo feete. Tan isiisi irraanfachiifnu naatini dhufnaa bikhayrin minhaa jechuun taysiirra caaltuuni dhufna. Misliyaa takkaa tanuma akkasiitiin dhufnaa jechuudha. Nuti kafeenu hojjannaa jechuun magaa. Isii takka shaareeti fidee tanuma akkasii fedhu bakka buusa. Fedhummoo tasanirra caaltu fidee bakka san buusaa jechuudha amma. Fakkeenyaaf amma qiblaa duraan Beeytal Maqdisi garagalaa je'ee eegana Kaabaa deebisuu jechuudha ammagaa. Mataan gartee qibla garagaluudha. Qiblaan qiblumaa dhugaa inni bootaan sun wal caalsu malee salaanni gara Beeytal Maqdis salaattee fi kan imma gara Kaabaa salaatan sunis sawaabni isaa waluma qixa jechuudha. Jalqaba maasiis maal godhe bakka soomanaatitti jechuudha. Jalqaba duraanii waala alladhiina yuxiiquunahu fidyatun je. Warra soomana danda'anii irratti fidiyaa kennanii muddiifaa kennanii maqaa soomana dhiisanii kanatti nyaachaa ooluu ni danda'anii je. Jalqaba duraan akkana je'eeti maal je garagalee duuba faman shahida minkum shahra falyasumuu je. Achumattuu waan tasuumuu khayrun lakum aboo soomanumaatiitu irra isinii caala waan dandeeysaniin je'ee garagalee isiisan shaare. Saniifuu umma edaanuu isiisan fuudhee odoo dandeenyuu soomana dhiifnee nyaachuurra soomanuudhaatiitu irra sadarkaa guddoo qaba jechuudha. Amma maasiis jalqaba Laylatul Qadri rabbiin ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaami beeksisee jechuudha. Eegan ammoo garagalee irraanfachiisee isiisan. Isa san exactly beekuurra bakka irraanfachuu saniitiiturra caalaa namni silaa beekee halkan kana shaqaa buleetuma halkanuma tokkicha san lafaa ka'ee irra buufateetuma ta'a jechumma. Akkasumas hin taane isuma san barbaadaaf halkan hundaa salaatu halkan hunda quraana aqara'u khayriyaa hojjetu saniifuu inni sun wallaalamuutiitu irra caalee jechuudha. Amma duuba ergamaan ayata quraanaa irraa tan irraanfatu qaba jechuudha. Akkasuma maasiis tani rabbiin shaaruutiitu jira. Shaarinsi ja'alul kitaabii Yahudaan ni didde jan bakka shaarinsaa tana. Rabbiin naskii ni qabaa yoo jennu taate waan duraan irraanfate takka garagalee yaadate jechuu kenniti kun irrina rabbii garsiisaa jan. Lakkiitun irrina rabbiin garsiiftu akkamitti kana jettaniiu kuni fedhinnaa isaa hojjechuu rahmata isaa garsiifti malee irrina rabbiin garsiiftu jechuudha. Sanuqri'uka falaa tansaa jeemma suuratul Aalaa keessatti sanuqri'uka je nuti si qaraasifna quraana kana falaa tansaa hin irraanfattuu je'eeni. Amma asitti immoo garagalee oonuun siyaa je kan isiisi irraanfachiifnu je amma gariin irraanfata jechuu hime asitti achitti immoo falaa tansaan irraanfattu jemmagaa tanuti gartee irraanfachuu dhabuu ta'e feene jechuuf deema. Walitti ayata lamaanii tan irraanfachuu dhabuu ta'e nuti feene akka atin irraanfanne tan nuti feene hin irraanfattu jechuuf deemaaya. Saniifuu gariin tan irraanfatu yoo irraanfatu keessa khayriin jiraate ni irraanfachiisa jechuudha rabbummaanuu. Lafziin nasakhamtuus jirti akkasuma maasiisi ma'anaadhaanis naskhiin duraanuu maalime hukmii jirtu takka isii jirtu san fuudhee odootuma ayanni quraanaa jirtuu jechuudha. Akkasimire odootuma ayanni quraanaa fakkeenyaaf amma qul yaa ayyuhal kaafiruuna fudhatte isaanii wajjin waliigaluu qul yaa ayyuhal kaafiruuna laa a'budu maa ta'buduun hoggaa kana ji'umma habaleen hin jirtu gaafa san lolliin jiru jechuu gaafa san afaanumaan itti mije'eeni jechuudha. Ammaasiisi kuzil afwa je irra dabruu qabaadhu mee isaanumaafuu irra dabri jaruu mushriktootaa saniifuu dhiifama godhiifija.
garagaleeti immoo suuraa bara'atu fidee jechuudha. faqtulul mushrikiina haysu wajadtumuuhum jeeni jechumma kuni eega humna baasan booda kun ammoo gaafa humna hin qabne sani jechuudha. saniifuu umma kuni hukmiidhaatiitu wal shaare jechumma. lafdiin tashaaramtumma fakkeenyaaf amma suuratu tawbaa yoo fudhatte suuraa takka suuratu tawbaatiitu ergamaan rabbii irraanfatee ture jan suuraa tawbaatiitu isiisan dhufee bakka siidhaasan cufe jechuudha. meen maatis yoo fudhanne gariin amma lafdiin jiraattee maanaan isaan jirtu jenne dhuga hukumiin isaa bakka hin jirtu. gariin ammoo lafdiin hin jirtu hukumiin isaa bakka jirti jechuudha. asheekhu washeekuukatu izaa zanayaa ayata quraanaa kajuu jira jechuudha. farjumuuhumaa ja isii sana gaafa duraa qara'aa ture je Umar ibn al-Khattab quraana irratti jechuudha. hanqa ergamaan du'utti jechuudha maga duuba maal jechuu kennema kuni hukumiin isaa bakka jirti lafdiin isaa immoo quraana irra jirtu jechuudha. saniifuu lafdiin kuttee hukumiin sanaftuu jira jechuudha. san maal irraa beeyna duuba hadiisa keessan nuu himama ergamaa rabbii faadhaatiitu nuuf hima sanirraa beeyna jechuudha isa. alam taalam saatiin beeyne yaa ergama anna Allah rabbiin alaa kulli shay'in qadiir waa cufarrattuu dandayaa ta'uun beeyne sayati. saniifuu dandeettii isaatiin ayatuma duraan sii fide san shaaree kanuma duraan si barteessan si irraanfachiisuu danda'anii jechuudha. kuni dandeettii rabbii agarsiisa malee hir'ina rabbiin agarsiisu jechuun mana siin jiraachuun. alam taalam saatiin beeyne anna Allah rabbii tokkicha sallahu isaa fi mulku samaawaati wal ardi qabeenyi samii torbanii fi dachee hundinuu kasaatiya. mulku jechuun mootummaan yookiin qabeenyi jechuudha. wamaa lakum jechuun isiniif hin taane min duunillaahi rabbii gaditti min waliyyin tiisaadhaa fi walaa nasiir dirmataan isiniif hin taane. rabbii gaditti waliyyiit hin qabdan akkasuma maasiif dirmataa waa isinii godhuu danda'u hin qabdan isumarra qitaame isumarra kaayyadhaa je am turiiduuna sa isinni feetanii yaa jarana je tumsaa fi dirmataan tokkuma kun deeggara kasimi waliyyi jechuun tiisaa jennee bara isa isin tiisu jechuudha. jaalalloo dhugaadhaa ka jaalattan san jechuun maasiitiya. waliyyi jechi jiru mee waliyyi jechi jiru kun maal jechuudha mee isa amriin keessan hundinuu harkasaa jirtu jechuudha. waliyyi moo mootii haya mootii jiin mootummaanis aangoo qabaateeti tajaajila ummataa saniin kadhaabbatu isa ta'a akkasimi. waliyyal amri jechuun isa amrii keessan hundaa'u harkaa qabu ka tajaajilu jechuudha. saniifuu tiisaadha waa hundaa'u tiisi qaree ogu akkana isaanii saltiisee fedhinnaa isaaniitii san qasilaa isaanii tolutti maas akkasuma isa harkaa qaba jechuudha. saniifuu mootii jechuun ni dandeessa. waliyyiin ka baay'ee qaba badu baay'ee san keessaa tiisaa jennee fudhannee sumaami akka ati jettetti heddummeessuus ni dandeenya. am turiiduuna jechuun afisa isinni feetanii je anta saaluu rasuulakum ergamaa keessan gaafachuu kamaa su'ila Muusaa akka Muusaan gaafatametti min qablu jechuun ammaa dura jechuudha. Muusaan maal gaafatame arina Allah jaaratan jaaniini mee rabbii keessan nu garsiisi jaaratan jechuun zaahiraan fidi asxaabii nu garsiisi akkanatti urruma keessaa hasaasuu tana odoon ta'in fidi asxaabii nu garsiisi jaan. isinis akkasitti duuba ergamaa keessan gaafachuu feetanii je waan amma duran buufamin faa tachi hojjechuun isiniif hin danda'amne faa gidee gaafattan. wanni irratti rabbiin akkana jeen ummataatiitu gaafii heddummeeyse jechuudha. dhufee kun eeyna abiija abbaan kiyya eeysa jiraa ja inna abii waa baaka finnaa rifa jaan abbaan kiyyaa fi keetiit ibidda keeysa jira laal kunoo dubbiin isaa rifachiifte jechuudha. eeyna naaqatii gaalli kiyya eeysa jirti faa jee gaafata gaala isaa tabaddee kuwaan bakka waa hin teessee walleenuu dhufee gaalli kiyya eeysa jirti yaa ergama meemmatu waan gaafatan qabdiire. ammaasis inna Allah kataba alaykumul hajja faajjuu rabbiin hajjii sirra murteesse hajjii godhaa jennaan akulla aami yaa rasuulallah jeejan Aqraa ibnu Haabis namtichi nama cimaadha. Aqraa ibnu Haabis maal amata hunda mookkamiya hay silaa hoggaasan eejee wanti akkasuma isin dirqama taatee walama sataatum hin dandeeysan aboon hadiisaa waan isin dhiiseen nan gaggaafatina waan hin dandeenye takka je du'a fasaaluu ala zikriin kuntum laa taalamuun hin jenne rabbiin saniifuu gaafii bu'aan qabne takka jechuudha.
gaafii ergamaa rakkisuudhaa takka gaafachuu barbaaddanii jechuun gaa ومن يتبدل الكفر نمني كفري ججيرته بالإيمان بك إيمان آية إيمان إيسي كفري خطبت جتشوف ديما فقد ضل جتشون سندقا دل سواء السبيل جتشون خراس الريدا خراكا شيلودا دل جتشودا دل جتشون ما جتشو في الراديسي يوخي دوغوغوري جتشودا فقد ضل جتشون أخطأ جيمي دوغوغوري جنمغا سواء السبيل جتشون خراس الريدا سندوغوغوري جيرا سنيفو غافي كتي غافتشون كفرتي سنجيسيتي dhaabaa waan bu'aa isin hin qabne takkan gaafatinaa jechuudha amma wantoota sadeen rabbiin nu jibbu sanirraa takka jechumma isin wakasrata su'aali gaafii heddummeessuu jechumma gaafii yoo heddummaatti samtuu taasi mee akkamitti gaafii yoo heddummaatti masaa'ila ulamaa'onni keessa dogoggoran masaa'ila ulamaa'onni irra wal qaban fa'aa hoggaa gaggaafachaa ooltee dogoggora namaa mul'isuudhaaf gaafachaa oollaan kunimma jibbana rabbii keessa nama nayitti وديتون نجالة كثير نموني باي من الكتاب ورئيسين دور كتابة كنا مراته نجالة لو يردونكم جتون اسم ديبسو جالة لو انتوني لو شرقيا سنيمتي لو يتمدوب لو مصدريا جانيني جتودا ما جتومي لو يردونكم جتون اسم ديبسو ردكم جتو ديما ود نجالة كثير نموني باي ور كتابة كنا مراته ردكم اسم ديبسو جالتايا من بعد إيمانكم إيقامنوا خيسانيتي كفارا كافر توتت اسم ديبسو جالتا لسان قل جالتانيتي تقفى جالتاني رجلتي درمانو إكتي لسان لفاقبا جرى مسلم توتا كفر الدجاسو رجلتما دريستي الراسة كسمت تجيرا نما سيناني تفكاتا خيني سيناني نما غرقالشو بربادا نما نمان تواني جيشودا ammallee wanni deemaa jiru sanuma maaliif jennaan hasadan jechuun quudhaa dadhabbiidhaaf jecha yookiin haasidummaa min indi anfusihim jechuun isaan biraa taateef jecha min baadi maa tabayyana lahumul haqqu eega haqni isaanii dabee booda wallaalaa fi miti haqa beekaniituma akka kanarraa nama deebisuu barbaadanii kana jecha baajata guddaa baasaa jiran jechuun maarrallee kunoo miliyoona meeqa baasaa jiran فعفو جتون ميسان سنيف ليفما قداجي مربين وصفه جتون إراغ رجلاجي والفرق بين العفو والصفه عفويني ليفما جتوما صفيني ليفما جتو أبدو غراغرما قبديسين عفوي جتون كانوا مسخيس واجرا ليفما قديسي جتوما صفه وقاج النمو وانسان إيغت ليفما قوتي غرغل تلالو أبو جتونما إسو مسان اللي غرغل تيمك آخاسو أبو جتودا آياتوني كناقوني إني نوتي أخيخة حتى ياتي الله بأمره هنك ربين أججساتين دفتي إسان سنير دبراد آفجي هنك ربين جياد خرايتني قدوتي جيشودا يرو سنير جياني خران قد أمني جيشوما إني نوتي أخيخة جرا آياتوني كناتون شارم تجيشودا إن الله ربين على كل شيء قدير وان درتو دنديادا واقيموا الصلاة يجون صلاة سريسا صلاة وآتوا الزكاة كسم ما في زكاة خلنا دايا فاقتلوا المشركين ايش وجدتموهم جاهدوهم بأموالكم وأنفسكم سنيتي تشاري غافسا والله فينك أبو جيتشودا مسلم توني وان باين تيني ديگرتوني أمنتي إسلاما وواتي قطاني يروسن ديفا مغودا الرماتشو تامي حتى يأتي الله بأمري جيتشودا يروتن ايسا جيران مكة جيران يروتن ايسا جيران جياني قران قدام نجيتشودا جيادة خيزة تتافي الدادة جيرا جيتشمغا وآتوا الزكاة أكسم ما في زكاة خندا وما تقدموا لأنفسكم واللبو تيسانيف دلقتني وجدتن من خير تلطوراتني وجدتني كده برفتن تجدوني أركتن سوابسا عند الله ربي بلتني أركتيا ذات موان سنيمو ثواب وان سني تركتني جيتشورا مغا تجدو جزاءه غلطة سانير كتر ربي بدتي إن الله ربي بما تعملون بصير وان اسن وجدتني أركا اسن درالة فنبليسو أكسمت اسنيف وللرخاية بودا اسني غلطة غلطة جيتشورا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى سني جيتشو مغا تلتو بكا تكشي فيت اللي تاتو الجنان هنكمتي تكشي تكا
يوقي وامت إيجادي له الجنان وانسان نمجر تنقل ميتي إذن كي تتجي أي وقالوا جتون نجان جري يهوداتيس تي جري كريستاناتيس جمغا لا يدخل الجنة جنة سينو إلا من كان هودا نما يهودات مالي نمني براتو كلين جنة سينو جتشودا أكنا جت يهودان أو نصارى يجون توزيع الرتم ونقني هريت مالي إسال لجوت ولينا كنا جاجتشو متي أو نصارى تكايس نما كريستانة مالي جت كريستانون نية يهودان سنما يهودات مالي خامنتي كريستانون ماسيس تيه أمنتي برا رجل هندنو جنة سينو جان سنيفو نمني يهودات هندي جنة سينا جت يهودان جري كريستانو تاتيسي نموني أمنتي تينيا قبطا هندنو جنة سينا صدماهم قبني نماولا لما أمنتي يهود ماتيس تيه أمنتي براتيس كقبط مو جنة سينو نمال جان جيشورا تلك يسين تنندنو أماني يوم جيشون هوي ثاني تجمع أماني يوم جتون خجيب ثانيتي أكنمت أفانين جمالي وان كان رجعت تنكبن جمّا قل جئت يا إرجما خيّة هاتوا برانكم مي رجع خيسا في درداجيني إن كنتم صادقين يو ورد قادوا بتوتاتا ونسا كنمني بيكم زكابو توكو قبطما وان كبو وان رجع كبو مالين دبتو مي رجع في درداجيني جمّا وان سمي رابو في دردامي تكنا جتو يا هنكبن غايسان بلا جتون أما كونين مال إرد ديبسو ديما ليس الأمر كما زعمتم جتون مغا دبينا كيف جتن سنيمتي من أسلام جتون نمني كل ليسه وجاو إباداتا نمني كل ليسه لله ربي فيه وهو محسن جتون على خطول تتين جتون أكربين جيتان اتخا هجة جتون بلا جتون دبينا كيف جتنيمتي من أسلام جتون نمني غرقلشه نمني خنّي وجاو جتوني ذات سا فولا سا نمني غرقلشه لله جتون ربي تغرقلشه وان برا قبرو قديس جمّا وهو محسن على قتل تتيني فلو أجرو أبو من داني سايسا كادا عند ربي سابرتي ولا خوف عليهم صداني سائرة جرت جنة دبنا ولا هم يحزنون نسان جادوان عذاب سينا دافي جادوان فولا درا achitti baanna jechuudha asirratti odoon ta'in asirratti dhugaa hazana ni qaban jechuudha asirratti dhugaa khawfiin ni jirti namni muuminaa tokko beenal khawfi warra jaa'ii jiraata asumarrattuu nuti warra jannataati jaa'ii jala muranii odoon ta'in akhiraa eega dhaqan booda sodaas ta'ee akkasuma hiraariitiin qaban jechuudha waa tana qofaan jechi isaanii waqaalatil yahudaan ni jette leeysatin nasaaraa jarri kiristaanaan taane على شيء من الدين وانا امنتي راتي رتن جرتو امنتي سير جرتو امنتي سريتي متجان وقالت النصارى كسم جر كريستانو تاتي نجته ليست اليهود على شيء جر يهود راتون امنتي سري رتن جرت وهم يتلون الكتاب تنايسان كنون دينو كتاب مقر اوانا جايبتي غدو كتاب ماتي تكنت ولا ما رفسي زاديرو متي افانو مان دبسم مليت نوجتني تايا واوتي والحال جيتشودا وهم يتلون الكتاب إسان كنون دينو كتاب مدبسان كتاب نسان دبسان سوال لغم سمالي والكجسيسو كذلك جيتشون أكما إساني خانا على الذين لا يعلمون والرمان بين اللي جام مثل قولهم فكاتو مجيتش ثاني ثاني تخاني وان كبتانين كابن جيتشودا جرما مشرك توتا تواتا كم بيني أمي جوني عربوتاتيس ومخانا سويتي خوان قبطوا اللي قبن جيتشورا فالله ياكم بينه ربي مرتيس جدو ثاني يوم القيامة قيا قياما فيما كانوا فيه يختلفون وانسان كيسا واللبن كان خيزت مرتيس كان جيتشون ايوه جرون دافو رزالتي غلطة غلطو في تا جيتشورا ملي اسمرتو دوبا وريوان كان وجته خيري رجرا خموانا كان وجته هم تجي الدباسي جرا غافة أبدو فريق في الجنة وفريق في السعير مرتي رابودا شيء تمسوني مرني غري ور جنة يوتاو غري ور عذاباتي أكاسيتي دباسوتا ومن أظلم يجون نمني في ميد وانجروجي نمنو ما ظالمة ينجرو ممن منع نمدور كرم مساجد الله مسجد ربي يذكر في اسمه مكان ساخيس الدبتمو
namoota masjida cufee akka namni ittiin salaanne nama godherra nama masjida rabbiirraa nama mariserra namni lubbuu fi miidhe numan jirre jechuudha. Amma kana maal irratti rabbiin buuse sababaa jarri kaafirtoota jarri Qureeshiidhaa ergamaa rabbiitis ta'e saabota Makka seenuu dhoorkan dhufanii dhugaadha Kaabaa dhufanii xawaafu umraa godhuu dhoorkanii karaa deebisan gaafa deebi'aadhaa san jechuudha. Sababaa sanitti rabbiin aboo namni isaan kanarra lubbuu fi miidhe waan jiru wasaa jechuun nama carraaqerra fi karaa biyaa jechuun onsuu masjida saniitiif nama tattaafaterra jechuudha. Sa'a jechuun ka carraaqe ka tattaafate wasaa jechuun ka deemerra fi karaa biyaa jechuun onsuu masjida saniitiif fi tana sababiyyaa godhimma sababaa isii onsuutiif nama carraaqerra namni lubbuu fi miidhe numan jirre. Ulaa'ika isaan akkasiisan maa kaana lahum isaaniif hin fakkaatu sila an yadkhuluuhaa jechuun masjiduma sanaahu seenuun isaaniif hin fakkaatu illaa khaa'ifiina rabbi sodaatoo haala taaniin malee jechuudha. Silaa namni masjida rabbii keessa jiraatu namni masjida rabbii tajaajilu nama sodaa rabbii qabu ta'uu qaba. Abaduu dubbiin bakka wal jijjiirte jemma rabbiin yooki ulaa'ika isaan akkasiisan maa kaana lahum isaaniif hin fakkaatu jechuudha an yadkhuluuhaa masjida sana seenuun illaa khaa'ifiina yohannaan taate malee jechuudha. Bakka isaan kun masjida irraa fageeffamuu qaban jemma rabbiin hannafaa iyyuu dhufanii seenan malee kun jara masjida irraa fageeffamuu qabu. Lahum fi dunyaa khizyun isaaniif addunyaa keessatti xiqqeenyi taa'aadha masjida irraa ari'uudha iyya isaanuma kanaa'uu bakka jiranitti arrabsuudhaan ولهم إساني تاد في الآخرة آخرة عذاب عظيم إساني قدان إساني تا مسجد ربي رانا مدور كوتناف خاني عبادة ربي في التيوان برات المسجد خيط ولك أبمو تنافيا أيوة صداتو على تانين سينو أكلم فسر بر كسيمي فرقاتك إلا خايفين يوهنان تاتي ملي جنما وقتني يويتين دوبا سينا ملي جرقون جر مسجد سينون إساني أياممو ميتيشما إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا جربين وقاك الغفار جيتشودا إيغا برنا كمسجد التنقيهان نجيسان كن نجيسا سنفور رادور كميري وقا يوهنان تاتي ملي سينون دندن جيتشودا إلا خائفين صداتو على تاني ملي سلا نمني مسجد ربي خيس جراتو نمني مسجد ربي تجاجلو نما صدا ربي قبطه قبادة سلا إيجا صداهم قبني كن جر مسجد دياتو قبومي في جيشوف دي ماما ها إيه إيه صدا ربي قباتنغا إيه وقسم ورما مسجد تجاجلو إساني خائفين صدا ربي بانا بر قرآن فا مسجد خيزتك أراور نمر ورقاس كيتني قلائي جتماتي كسمي زبنيان عرفوا خي قرآن اسكيتن قرائيني مال نقافة تبو دوغا سنما مسجد ربي شفاته قبو جيشورا وننو تديمنو نو مسجد ربي خيزة تائي مقا ربي ذكروا مسجد خيزة باسون قبنو اچو مجراتشو قبا أبدو مو والدررون قبنوغا ذكريني سي بكا براتي سني تاتي أبدو تاسكي ساتي ترج عالم لي خوني بر جري نتبانو بوتمتو كمسلمتوني مسجد تنديان نجاني بر حلالة المسلمتو ترائي غني خوني ما يرون ساعة لربك وساعة لنفسك وان تاتي فاف يرو ما الربا يوخينيس يرو نياتا نياتاني وبليسا يتنيفا مجدتك كسي قباسون فان توني خراسر ريتين قافة الجرابر أبدو مو مسجد خنا خيساون انتاتو خاجته إرانا ما أريو دون تين خراسر ريتين ديموك أبدا حالا غاري تو قبنا منيش خيس جرو حالي سا حالا بريدا تو سريدا مسجد خيسان بوليني خيسمان وان رد أبتك أبيرو سنيس ميشالي مسجد راواني تكتا كيو بدايو تورتي دوبري كم غرم فكينياف نمنين بيكم خيسا سابق ايسين بيتو أسبولورا مسجد نقول نميدا موا مسجدا سناتي تبدا سنيجي چنا سياجي كبما
keessa buluun dubbanne moo innummaa nu laalammaa sitti wani dubbatu jiru zikri haa ta'u jira malee irriibni zikrii miti. ولله المشرق يجور رب ما في خرمباتي في والمغرب كالتي لتاتيس رب ما في كالتي لچوتو تنما ساتي فأينما تولوا خرما غرغلتن اتو يو غرغلتن فثم وجه الله يجتادات فول ربي اچمتادا جچورا اي بحث اي لتاتيس يو غرغلتن انما نسنا جنيان بقى فول ربي چما جرا جچورا مال جچوف ديمنا إن إسين كم مال كيس بوته عبد الله بن عمر مال رضي الله عنهما سببا سنة سفراء جودا سنة نما إمالتو ديمو سنة إمالتو صلاة كيس بوته جچوم مغا نمني إمالتو ديمو جچوم ما فكين ياف خرما وني إن ديمون سن غرغلته ديمتو سن صلاة ديما جچودا تكتي اوغا إرتو كوفا كبلا غرغلي الله أكبر جمالي ولي فيتو قد ديمتي feetu ol deemti feetu qarabaa deemti feetu qara lixaa deemti haruma san salaataa deema jechuudha yoo qiyoomaa jaa mufassirtoonni gariin nama qiblaan beeyne nama dachiin itti garagaltee bakka beeyne faa dhaqee nama gaafatuus dhabe jechuudha sun maal godharee yeroo tana mala dhawateeti karaa lubbuu isaarra muratte qiblaan karaa kana jee usee salaata namni kun namoota hedduu faayoo ta'e uumemma yaanni namoota hedduu wal dhabuu dandeemma kun asiin gadi jee kun akkana jee kun akkana jee kun akkana jechuun mala saniifuu amma yaanni jara kanaa wal dhabe isaan afran kun walitti hidhatuun ta'an maaliif jennaan kunis abalu sirriirra jiru jechuu yaada kunis isaa sirriirra jiru jechuu yaada walitti hidhatuun ta'anii adduma addaan salaatuu qabanii jaanu lamaawwanni murannaan ta'e yommuu har tokko taate kara sanitti wal jala garagaranii salaatuu ni danda'anii kun amma nama qiblaan beeyne ka qiblaa wallaalee jechuu karaan hundinuu رب ما في سنيفو آياني قو وليوتا فوتي جي غرين وليوني ربي خرفت صلاة دنديا نالي ما فكين ياف أوليوني أسيتي صلاتني أسيتي سكنتي غمنتي صلاة دنديني كل قطب يطوف بالبيت سبا وأن البيت طائف بخيامي أكنا جي خنو كل قطب جيتون شفتم من جرى ماداتو يطوف بالبيت سبان كابا يرو تربنا نوانجي وأن البيت مو كابمان جري إيماننا نوينسون طائف بخيامي يجون أفيتي gojooti yaannoo itti waan awwaliji cimaa ta'eef jecha jechuudha. Saniifuu qiblaan narra laaftuudha anaatii turra cimaadha tajettu yaadu jira jechuudha. Akasimire أنا من جلستي أرى الأرش حقا وجميع الأملاك في قيامي أنا أسمتها أرش مثلا ولا رك جابرما وجميع الأملاك ملائكان دينو في قيامي أتخيل أولقاتين عرابة جرتي ما جلس عدو بيغزيبو أرمغة جريني هررمال جيجان خانين أسين قلالو تربان دكي بكترابة أركون أسين الله لمو ميلا رشيدا خانين الله لي أركون دميرا من هاج ديبسون ندب سنيفو علمي وليجين بيتو gajjaa firraa xannaa jeejaan gallaalu sayni dachii bakkatti dhaabbattu harka jechuun miti sirriimi kuni saniifummaa waliyyoota keessa buute waliyyoonni rabbii kara fedhe garagaluu ni danda'a warra jee tana qabatee deemuu jira jazbaan jechuudha taguuraa jiinsan ibumaa bakkas godhata malee sirrii miti jechuun magaa inna allaa rabbiin waasi'un aliim jechuun beekomsi isaa bal'aa bakka hunda ga'u jechuudha وسع كرسي السماوات والأرض عبد الله عباس مال جيفة رضي الله عنهما وسع جيتشو والجه كرسي جيتشو بكم سربي علمه جيفة سريتشورا سمي تربني في دتشي والجه أرما خيزت والنساء جلاد أخذوا تكنجر تجيتشورا سنيفو واسع عليم بكم سربي بل أبكا هندجو جيتشورا بكتا كتجلاها تنجرتو يا أي وقالوا جيتشو نجان اتخذ الله ولد ربين ilmoo godhate jaan jechuudha ilmatti haajamete rabbiin ilmoo godhate eenyu jarri juukun mushriktoota arabaatiif ta'ee jara kiristaanota warra nasaaraa jaamuus ta'ee jarri yahudaatiif ta'ee waan akkanaa kana jee jira yahudaan maal jette uzayrun ibnullahi uzayri ilma rabbiitii jette as garagali jarri kiristaana ammoo
المسيح ابن الله عيسى المربي تجان غرغلي جرم ماتي في مشركتوتا تسمال جا مشركتوني عربا الملائكة بنات الله جان ملائكان دبر ربي تي جان جرقون انتن مربي علمو مغاسني سبحانه ربي كل علمو غدچور رايا علمو سلاواني غدتمتوف مالي مكان كي يكا الدنيا رتنا هافو جيچوما جنريشن يوخي هورتين akkana duuba jiraattu jechuu gaafaan an dadhabe maatis ilmoon tun akkana gargaartu jechuudha asumarrattuu akkaan ergadhu jechuun magaa ilmuma tana ijaan arkuudhaafu akkaan booharu jechuudha saniifuu dasii ija tiyyaati akkasuma midhaan onnee tiyyaati ittiin bashannanuufi jechuu duubaree rabbiin waan akkanaa tanatti ni haajama hin haajamu dadhabbiin qabu inni makluuqa isaa cufattuu hin haajamu ballahu barrabbumaa fi ما في السماوات والأرض والسمي تربني في دجي قيسا وما ساتي بر تنيفو ومي في أمتك غرغلي علمو غدا تاري إني هم فكاتو جيشورا كل له قانتون هندنو أججساتي غدان جيشورا قانتون جيشو مطيعون له جيشوما هندنو أجج ربي غدان إساف أججمت جيشورا أكمت علمو متي تنا علمو غدا تو إفما أومي جيشورا إذا تلتك كميل موجودة تنفكات ثم نويا بديع السماوات والأرض بر ربي الإساء جلك بسمي تربني في دجي باسا يخي قيا خيسا إيغل جيشورا على غير مثال سابق واتكوان الرلالة أبو بديع إنجو بدعا وان كنا أرما أشدورا واني كنا دبرتي ساني الرلالة كوبي يخي لذكرا خرج هنجام تجيشورا باسا يوخي قيا خيسار كم سيسا سمي تربني في دجيراتي بريني سمي تربن ججبدو تنا إسا قيا خيسا أومي بر دجيلي سنجل جرتو تنا تساتي تو أومي برجي بديع يجون بريتشا سمي تربني في دجيراتي ججورا بديعين عجائب وان سلانما دينكي سيسو تاكا ججورا مغا أكاسي جنة فسروني دندينيا وإذا قضى بريني هقا مرتي سوفده أمرا جيشون دبيتك هقا مرتي سوفده فإنما يقول له سمان جا كن أركم مجاني فيكون ونسن ما أركمتي كنينتن كانت مرة رفت جيشورا كن جيشون تهيجتين فسرين مال تهيجتوتو سيهاجم سيسا يروسن غافي براب بودر رفا كن جيشون أركم جيشورا كان المطر جيشو مال جيشو وقع المطر بوكان أركم جيشو سنيفو مكانا ناكسا سنيمتي كانا تامات جيشو مغا فإنما يقول لو إسان نجا كون أركم جاني فيكونون أركم تجمعيا هنك سلا كوني دبتان تكتي ونسون أركم تجيشو مو هجومان إساسو نوه كافي في نون جدو جير تجيشو مو مال جيشو رميسين توني وما أمرنا إلا واحدة كلام بالبصر جينما أتشي قد اللي خنو جي دبته جرا كتما لفو إجاتك جيشو مواتك كشه هنكو مواتك كشه تتاسي سيجو مغايني سنيفو إيسا داس دوب ربين أبام ملي أركم سيسون جنديتي ساتيني سنيفو دوب إيسان أباد أبون أبان إسا ربي جيشو داري ميتي جيشو دا سنيفو أركم جنانما إيسان أركم ملي المساتي متي جيشو مغاوني ديموف وقال الذين لا يعلمون نجاوروا من بين سن لا يعلمون ورم بين جيما مال بين إيسان شيئا جيشو وروا تكلم بين سن نجان لو لا يكلمون الله ربي ما ندبسين سيكوفا ما دبس ربين أتنو قيسا مالي أتيسا كما خينيا تيجي أسا قلت دلسته أيوة دبرتي جيرتي أما الدنيا رتي كن تايوان سنين كوتا يجنان أكسمت تاتي كوب jalqaba wanni hundinuu proogiraamni hundinuu duraan dhume katimi atima fakkeenyaaf injiinera muhandisa ta'ime fooqii kanaatiin akkanatti laakunoo giraawwanti +1 +2 +3 etc akkasittiin jaaraa jettee kaate jechuudha
prograama baafatteeti waan kana maasis pilaanii master pilaanii godhattee lafaa qabdee jechuudha. Akkasimi fooqiin sun duuba lafaatee adeemsa addaatiin deemtu malee hin taatu jechuudha. Inni immoo pilaana duraan baafate san har'a waan saniin ta'i jennaan hoggusuma taati jechuudha. Akkasimi isaas duraanuma maqaadiira isaa keessa jira jechuudha. Ituma saniin arkame jennaan akkasumatti arkamee bar waa ilma isaa ta'uu fi miti jechuudha. Magaa kuni dandeettii rabbiin nu garsiisa malee ilma isaa ta'uu nu garsiisu. Maal jee warri umaan beeyne lawlaa yukallimuna Allahu rabbiin maaliif nun dubbisine si qofa dubbisa. Ootaatina ayatun yookiin nutis mucjizaan maaliif nutti hin dhufini. Nuti maali nuti namaa miti. Ati yoo duubaree maali malaayikaadha. Maaliif si qofa barbaaddu wanni tun. كذلك يجون أكما إسان كانت قال الذين من قبلهم والرسان دراتيس جئتوري أنبيوتا ثانيتية مثل قولهم جيتون فكاتما جيت ثاني خنا جئتوري تشابهت قلوبهم أبو جرى خنا جيتون ما ثانيتو والفكات جيتورا قلوبهم جيتون قولهم يوخي قلوبهم جيتون نيان ثاني ولو فكات كوبي فكاتينما ثانيفو جلان جلو ما فكاتا jechummaan saanii qalbummaan saaniitu waloo fakkaate dhagaa ta'uu keessattiya kad bayyana laayaati nuti gorsa adda baafne liqawmi yuuqinuuna warra hubataniif adda baafne karaa isaan sanii kan deemne jechuudha. Saniifuu majarri kun nabi Muhammadii maal jaan maaliif ati qofti ergamaa taata nuti hoo maaliif hin ergamne Jibriil sun maaliif nutti hin dhufne nuti hoo maal balleessine ati maal tolchitime numa keessa jirtaami ati bifuna umaka keenyaati miti jaan jechuun magaa inna arsalnaaka yabban nuti si erganne yaa ergamaa kiyya je bilaqi jechuun dhugaadhaan si erganne wanni ati deemtuun kun haqa jechuudha. Ergamummaan teetunu haqammaatis matummaan isiitu bashiiran jechuun gammachiisa haala taate muumintoota jannataani wanaziiran sodaachisa haala taateen kaafirtoota azaabayya bashiiranii muumintoota yoo ta'u naziiranii kaafirtoota jechuudha. Bashira wanazirani jaralachuuti jettuutu ma dandeeysaa baramma saniifuu inzaarri nuufis dhufeetuma jira jechuudha. Walaa tusaalu abaduun gaafatamtu ana saabil jahiim warra ibidda jahannam seenurraan gaafatamtu. Ati ergamaadha maaliif responsibilitiin sirra kaayamteetii miti jechuudha tana keessatti. Walan tardaa ankal yahudaan sirraan jaalattu bariyaa ergamaa kiyya walan nasaara akkasuma jarri kiristaanaati sirraan jaalattu afaan gubbaallee si sossoban keeysi isaanii wama biraa jira. Hatta tattabi'a millatahum hanqa karaa isaanii hordoftutti yoo karaa isaanii qabatte qofa si jaalatan jechuudha. Akkasimire wamaa tukhfi suduuruhum akbaru jalaal kunu rabbiinu qad badatil bagdaa'u min afwaahihim yeroo takka takka inumaa hojibbanti afaan isaanii irraa mul'atteewu wamaa tukhfi suduuruhum waan qomti isaanii dhoysituutu akbaru ta'ol baatirra guddoodha jemma. Jarri kun jibbannateysan halkanii guyyaa adda wallaalanii jiran jemma rabbiin. Jara kanaan jaalachiisaaf hin cinqamin hattaa tattabi'a hanqaati deemtutti millatahum karaa isaanii hanqa hordoftutti. Qul jeeti yaa ergamaa kiyya inna hudallaahi jechuun qaceelluma rabbiitiitu waludaa qaceelloodha. Qaceelloon ta rabbiitii achi ta biraan jirtu. Anta rabbii san irraan jira ta'e hin barbaadu je'eeni. Qul ji inna hudallaahi qaceelloo rabbiitiitu waludaa qaceelloo malee ta biraa jallina. Famaadaa baadalaqi illa dalaalu jechu bakka karaan tokkuma kana achi kaafe walii jallina malee wanni takka hin jirtu. Wala inni tabaata wallahi yoo deemte jemma rabbiin awaa'uun fedhii jara sanii jala yoo deemte fedhii yahudaatis ta'e ta kiristaanaa san jala yoo deemte بعد الذي جاء كيتون إيجوان سد بفيتي من العلم بكم سرّا إيجوان سد بفيتي فدي ثاني جلايو ديمته ما لك سيف ثاني من الله رب الرا من ولي ولا نصير من ولي تيسافي ولا نصير تمسا يخي درمتان سيف ثاني جي قرار ربي تي درمتون أركتو لفمت يفتا بيخي وبدو كان إرجمانا كان جي نتمال جافتا ولا إني تبات والله يوديم تقديرا جيتشما أكا إني ديم نبي خربين قدر جيتشما جا أسوم ما فدار دوتي يو سانجلا ديم تأتو جيتشونام ناو براتي في أتخاني نكنا جالت لخنو
bakka waa takka na biraa deeggarsaa sin harkattu akkasumatti khaasin harkattu yaa alladhiina aataynahumul kitaaba jarri yahudaatis ta'e nasaaraa sun akka tokkoo miti warri kitaaba isaanii kennin yatluunahu jechuun ka kitaaba isaanii san dubbisan haqqa tilaawati dhugaa dubbisuu san dubbisanii warritti hojjetan suyya ulaa'ika isaan akkasee suni yu'minuuna bi qur'aana kanatti sunuma amanan garte alladhiina aataynahumul kitaaba warri tawraatii fi injiil isaanii kennin yatluunahu jechuun aboo kaysa san sirritti gadi qabanii dubbisan haqqa tilaawati dhugaa dubbisuudha isaan akkasiisu yu'minuuna bi qur'aana kanattis ni amanan ومن يكفر به نمن قرآن خنت كفره فأولئك هم الخاسرون إسان مورهون قوي جيم ربين نو بران بربادين الذين آتيناهم الكتاب ور خطاب إساني خنن يتلونه جتشو يتبعونه جيمتك يتلونه جتشون خطاب ثاني سنكهور دفن حق تلاوتي دقاور دفعو تورات إنجيل ور درانو دقانور دفاترا أولئك يؤمنون به إذا نكسيسون قرآن كنتيس لأمنني يتلون فركاتك يقرؤونه جنة يتلونه فركاتك يتبعونه جنة جتشودا شفتوني ديما فردوا يجمع يا بني إسرائيل يا إلما ياقوب اذكروا ما يادد نعمتي قديتي يا التي أنعمت عليكم تنين سني قد سيادة داية وأني فضلتكم أني سنشالشي سوسني سيادة على العالمين عالم توتا يرو خيسانير كتاب تورات بريدا خنيسني بوسي ورامنتي سر بيخو سنگوده أما تيس أكا شني موتو تاتي سنجراچسي مو ور خيساني مني في سلواون دبوسي ور خيساني فماسي دوميسا أكا قادساتي في دي قباك أبوسا ما سني يادتنيتما قرآن خي خنين أرانتنا الدنيا فبوسي خنا جلمان ديمني سيسين دا أمة قدين بيني أمة برنما إساني واقود اتقر قليام توجتو جيشورا اتاك شر من حسن تايلي جاجان رمني همتو نما إساتي تلتو وجتة في الرائق جيشو أتما نما توقفو قا تلتو قوتي تلتو كسي قفا غلطان آغل شاو دون تاين إرغودت همتو دانسي أفان دي بعلم نما أني سنيفين قده إسنمو تنا نادي بفتنيري هايا تاو جيشورا سارين قرما خيسانياتي garagaltee sagaraa baati jechuudha isinii fi sareen takkuma haya arke wattaquu jechuun sodaadha yooman guyyaa laa tajzii nafsun lubbuun takkallee galatan galchine an nafsin lubbuurraa shay'a waa takkallee guyyaan kafallesan jechuudha walaa yuqbalu minhaa khaysiirraan fuudhamne adlun jechuun wanni isiin ifiin furte bakka bu'aa ifii gootee tan itti kennite guyyaa lubbuurraan fuudhamne jechuudha guyyaa ilmoon abbaarraa kafaltee jannata naquun dandeenye guyyaa abbaan ifirraa kafalee jannata if naquun dandeenye san jechuudha walaa tanfa'uhaa shafaatun kan himan guddummaan isiidhaafumaan goone walaa hum yunsaruun guyyaan dirmatamne san sodaadhaa jeeyya saniifuu guyyaan sun guyyaa jabaadha guyyaa san sodaadhaa yaa ilmaan Yaaqoob je karaa malee deeminaadhaatiyaa godii warra keeysanii godhamte yoo qaceelloo warri keeysan qaceele sun isiniifumaan godhu jallinni warri keeysan jallatee isin irratti miidhaa fiduu hin danda'u jechuudha saniifuu guyyaan sun guyyaa nafsi guyyaa namuutiyyumaa na haa baasu je'ee ori'u guyyaa sabummaadhaan namni waliin furre guyyaa abbummaa fi ilmummaadhaan namni umaa waliin goone guyyaa gartee gaa namni jaalalloodha je'ee umaa waliif hin goone keeysanuma beekaa tasaaniif irraatti dhiisaadhaa jeemma rabbiin walaa yuqbalu minhaa kan lubbuu sanirraan fuudhamne adlun jechuun wanni isiin ifiin baafte jechuudha fidaa jechuun maal jechuume animma fakkeenyaaf yoon ka'ee qabame jechuudha hoggaan ka'ee qabame isa kiyya kanarratti meeshaa tokko kennee aboo waan kana bakka tiyya qabadhaa nagadhiisa yoon je waan kana maal jennaan fidaa jennaan jechuudha kafaltii namtirraa kafale jechuuma kasimi laa tajzii nafsun an nafsiniin ifii walirraa kafaluun hin taatu jechuuma namni biraa tokkomma dhufeetiin si baasa yoo jee waa takka jechuudha waman baxxaa bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu jechuu namni hujiin isaa
isa booda aansite sabni isaa suni gara duraatti isa oofuu hin danda'u jechuudha. Jannata isa naquu hin danda'u. Abaduu eega jannata ol seene booda sadarkaan abaduu sababaa isaaniitiin ol fuudhamuu ni dandeessi. Kana jechuun nama rabbiin hongootti murteesse waa takka namni hongoo san jalaa isa baasu hin jiru jechuu guyyaa qiyaamaa san. Asuma dhaabnaa warra waan dhageen fayyadamu rabbi nu haa godhu. Isinumaafuu rabbi haa galchu. Walumaanuu nu cufaafuu rabbi nu haa galchu. Kami saya buat